Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Menteri Ketenat Korbari Amit Shah ulakular ya kinongket kam ke BJP ha Meghalaya ba ke sorkar pedeng kan pek bin pabin ya ke jing pentrai kam ya ke inner line permit ha Meghalaya namar ke Meghalaya ke dei ke jela ke ba ki wei ki jela ha ka than chetai lamingi ru ki ha banya langba uba Ernest Mauri uba dei president ke BJP ulaya tu baki nong yalam ka BJP kila ya kendo yau Amit Shah ha kamit arpo sautarik naitung bad yopor kumba shiteng kantatam man pensngau hau ya kato ka netli kimat kentup ya ka jingdawa ILP nalor ka ILP la pensngau ru ya kamat ya ka jiaput ka jingdon kam ban penrung ya ka kden kasi hapo ka kernet bapra ka riti sensyar ka jing penkela ya ka kernet bahenreu nalor ka an baperking ya ka jingwan ra masi bat kikam kibayadai bat kejing penklan ya ka BJP ha Meghalaya uba Mauri ulaong ba nakaliang jong u Amit Shah ula ngap ya ketei kimat kibala pensngau bat ulakular ban pek benia ayaki halor ka ILP uba Mauri ulaong ba nakaliang u Menteri Ketenat Korbari ula penpau ba ke sorkar ka hap bat pek bin pabin ya kene kamat kamtam namar ka Meghalaya kadi ka jela ka baki weipat ki jela ki hab banyat langba kamat ke bangi ya keren menin nilai syong slam mat u hadu kumba sitang kentatam ka beningkong nilai keren mat u syapang kene ka ILP issue ka baar ni keren mat u ha ka bedai bat kene ka interstate boundary dispute kamat ka balai ki bangi keren bat kene ka 8 schedule ban ketup lang ya ketian kasih ke jongi bat kamat ke pasan ya keren lu sepang kene ka amendment jong ka 6 schedule markum bapitip na kaliang jong ka sorkar jongi na po Delhi ki kwa ba ya kini kitis council kin kelano akum kita ki territorial council kanang bakin yo sibun ka bor bat kandon ru ka direct funding naka sanda kita kimat ki bangilai keren menen bat sakiwei padu bangi keren kadai halor ka parti bat ni la keren ru syapang kade ka kaak ne ka bill ka syapang ki kau protection ru bede masih dari ula ong yang ni bakane kade ka state subject kanom don kecing kita makane kade ka state subject bat ni la kham ya keren benia ru syapang kumno ban penkre ya ka election ka banwan House nem arajar arulai. Kita kita kejengkren, bat nakaliang dijongi ngisluhun, hak bagi layo ban ya pelu jumut, hak jinon rengkat lang bat kini ki Union Minister Communication Ready, nang tahu Dr. Jitendra Singh, Union rengkat hak puar bagi keren. Dan nakaliang jongi ke parti, lada don kam, minsa lek biang sedeli, ban ya kenduk, ya Home Minister jongi, ban ya keren sibun ki hak bedai bat kastit ke jongi. Yang kejung Ukraine syai wong ba nilayo ya kane kajing dawa cungki pai ba na po Meghalaya bat na po ka Meghalaya assembly ru kila ai de resolution bat kalong menta kidang pet benia ka kawai na kajing ka bagi kedu na mar kade ka transit state nang ni ki yai lemba ki wei pat ki breu ki balik sport Manipur sport Silchar nang sport Agartala sport Mizoram lese kadon ka kihapan eksamen ni ka kamdei berlong hakaba insurai la karai bat kihapan pet lah kadai benya biang ye bit dut kang bakan dei ka bil kana kata ka kebaki ai ka inalan permit ru kan dei kan long kebajana Hagawai pat kaliang uba Mauri ulayatu ba nakaliang jong ka kenhun kinongkit kam ka BJP Meghalaya ha ka steps ngiu blai ka arpesan tarik naitung kelaya kendu saya Menteri Rangba ka jela Asam Himanta Biswa Sarma ha Assam House ha Nongba Shillong ha shwa bo ulai pai sha Assam ha kani ke jingya kendo laya keren Jepang kamat jingya ka jiaput bat jingdon kam ban poino sha ka jingla ban penbek ya kani ke jinge kabalane nadu usnem khat khandai spa anyau pho ar balayo ya ka jela la jong uba Mauri ulaong ba nakaliang Himanta upen pau ka jing angnut man penbek no ya kani ke jingya ka jia kabala shune sa hadu menta labun pausnem
Uba Mauri ulaong ba nakaliang jong ka BJP Meghalaya kan sapha kakaipot sabaro arngut ki menteri rangba ka Asam bat Meghalaya hadin ba kala pendep ya kejing lekpet ki jaka kaput ke badon hapedeng ke jing ya kajia kum ka blok 1 bat blok 2 bat shen ansalek ru shalangpi ban ya kendu ya ki breu ke bahasa hangto ki badai ki try snong bat try jaka Ngilai kendu ya u CM jong ka Asam u Dr. Himanta Biswa Sarma kebeningkong kebangi keren kadai Sepang u pun Asam. Hakabana kaliang jongi kum ke parti. Ngikwa ba kane kajing ya kajaput. Habreng jongi bat ka Asam kan wanno naka permanent resolution. Bahkan putno nomor kumbolong ngilai i kane kalong laslem ba kadon kajing ya kajaput habreng jongi bat ka Asam. Hakabababun ki political party isim ni kani ki isu tanga ka for election. Handrengi ya kani mulai ka bang isim pun ka politics, handrengi kuat ban solve kani ka problem namar bang nilai i basibun kinong song jungi ki basong haki kaput ba ka Asam ki don sibun ka jinge ni kuat ban solve kani ban long ka permanent resolution. Kum ki ai kita ki jing jing mut pat habidai ba kata ka jing penbet utau pot ngil ai jimut na ka parti na maring la don ka tuga boundary committee kebangi nakaliang ka parti ru ngil awan sport sa block 1 block 2 bat mentang ngil select sport sa langpi ha ka ba ni kwa ban ya kendo itu ki breu ki basong tu ki bade ki stakeholder mo ki bade ki trashno bat nakaliang ka jongi ru ngil submit ka report sa baro armut ki siam so CM jong ka Meghalaya bat kum juru CM jong ka Asam kum bangal ongi pingi kendo mentan ia keren bat nakaliang ko jong urong kin ba ukwa ba kane ka long pending isu kabanado kapor biyo ay ka state bakan kutno hakabangin ya settle no kane ka dispute haklang jong ibat ka Asam